In die nuus vanaand, die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gweri Mantashe, doen 'n beroep op Afrika-lande om 'n eenvormige benadering te volg oor kritieke minerale. Die Mosambiekse burger wat tereg staan op die moord van Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras, gaan glo skuldig pleit en ondersoekers sê die moordwapen word vermis. Goeienaand en baie dankie vir almal wat ingeskakel het vir die vroeë Afrikaanse bulletin hier op SABC2. Die onafhanklike forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan verskyn môre in persoon voor die parlementêre ad hoc komitee oor korrupsie, misdadigheid en politieke inmenging in die strafregstelsel. Hy het voorheen daarop aangedring om virtueel te getuig weens kommer oor sy veiligheid. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het vroeër aansoeke afgekeur om O'Sullivan en die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, te dagvaar om voor die komitee te verskyn. Streng veiligheidsmaatreëls sal geld tydens O'Sullivan se verskyning. Na weke van onsekerheid oor O'Sullivan se verskyning, het die komitee bevestig dat hy môre in persoon sal getuig. Hy word daarvan beskuldig dat hy onwettig invloed op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat en die nasionale vervolgingsgesag uitgeoefen het. Hy het homself ook na bewering as 'n oopotbeampte voorgedoen en dreigboodskappe aan die stafhoof van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mthunu, gestuur. We want to thank the legal team and the security team of Parliament when we met in our last meeting to say that they must continue to engage with him and show him the security arrangements that Parliament has put in place. That, those are the security arrangements that Parliament normally makes when the head of state come here or ministers come here. Didiza het O'Sullivan se gewilligheid om voor die komitee te verskyn verwelkom. Sy sê verdere onderhandelinge met Brian Mogotsi gaan voort. Mogotsi weier om in persoon te verskyn tensy die parlement vir 7 dae betaal vir sy sekuriteitsspan. Should further engagement not yield the necessary outcome, the Speaker will be advised by the ad hoc committee so that the issuing of a summons may be considered. Intussen het die komitee ook bevestig dat hy Didiza gaan vra vir 'n derde verlenging van sy werksaamhede. Die komitee sê vanweë werksaamhede soos donderdag se staatsrede en die begrotingsrede later die maand, gaan hy meer tyd nodig hê om sy lys van getuies te voltooi en sy verslag te finaliseer. Die geskorste Ekurhuleni munisipale hoof van regsaake, advokaat Kemraj Kemi Behari, het behoorlik klei getrap omdat hy nie kon verduidelik waarom hy nie opgetree het toe die skorsing van kommissaris Julius Mkhwanazi tot 'n einde sou kom nie. Volgens die kommissie is die saak onder Behari se aandag gebring wat doelbewus oponthoude veroorsaak het en meegebring het dat die skorsing toe wel verval. Dit het gelei tot Mkhwanazi se terugkeer werk toe sonder dat aanklagte teen hom opgelos is. Behari se hantering van Mkhwanazi se skorsing het onderskoot gekom. In plaas daarvan om Mkhwanazi se skorsing te verleng, het Behari die meriete vir die skorsing bevraagteken. I understand your emphasis about your concern being compliance. You've said that umpteen times, and you said it even before Ms. Sigurd started engaging you. You emphasize that. But point is, the Colonel comes to you for specific advice on an impending expiry of the suspension. Why do you not deal with that? Behari het teruggekap dat hy al die aantuigings wou ondersoek, maar volgens die kommissie was dit eerder 'n poging om die proses te vertraag, sodat Mkhwanazi nie aan 'n dissiplinêre proses onderwerp word nie. Your management here, you proactively, that's not what you tell us, that's not what Erasmus came to discuss with you, but you take it upon yourself to start commenting on the strength of this case, that it is unwinnable or is unsustainable. So you volunteer to do that.
But your volunteering and the views that you express are to discourage, because that's really what you're doing here. Your comments are to discourage. You say this case is not sustainable. That's really what you're doing. Die ondersoek duur voort. Die regsverteenwoordiger van die tweede beskuldigde in die saak van die vermoorde Warwick Stock, beter bekend as DJ Waras, sê sy kliënt, die huurmoordenaar Armindo Joaquim Pakula, gaan na alle waarskynlikheid skuldig pleit. Dit was Pakula, 'n 25-jarige Mosambiekse burger, se tweede verskyning in die Johannesburgse Landdroshof. Intussen is 'n tweede verdagte in die saak dood voordat hy in hegtenis kon neem kon word en die wapen wat glo in die aanval gebruik is, het verdwyn. Pakula het aangedui dat hy sy aansoek om borgtog laat vaar. Hy staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord en die oortreding van die wet op immigrasie. The address which the defense provided the state with was visited, and the accused he stays at the informal settlement somewhere in Germiston. So no one was found at the said informal settlement. It's a shack. So the identity document which the accused handed into the investigating officer, it is not a South African identity document. It is a Mozambican identity document. So at this stage, Your Worship, the accused, he is illegal in the country. He is informing me, Your Worship, that there is a possibility of a plea in this matter. But Your Worship, as the court is also aware that I'm not in possession of the docket, so as to also confirm what the accused is his intention to plead guilty. DJ Waras se familie was vandag in die hof, as ook die konsul-generaal van Mosambiek vir Suid-Afrika. At least he presented us, or at least the police has present us with an ID document from Mozambique. We are still checking on that. And our reaction is that we will be cooperating with the court, with the South African authorities, in order to clarify this matter. Pakula se saak is uitgestel tot Woensdag, wanneer hy saam met die ander beskuldigde Victor Majola in die hof sal verskyn. En die nuus gaan net hierna voort, sien nou. Een 3-jarige kleuter het die naweek dood verbrand in 'n informele nedersetting in Kimberley. Die kind was alleen in 'n sinkhuis in die Marikana informele nedersetting toe 'n gasstoof glo omgeval het. Bure sê die dogter se moeder het haar alleen in die sinkhuis gelos. Afgelope week is sinkhuise in Kimberley in brande verwoes. Klein Daniel Rapolani het Sondagmiddag in die sinkhuis verbrand. Sy was vermoedelik alleen in die struktuur toe die brand uitgebreek het. Dit is onduidelik waar die kind se moeder tydens die voorval was. Bure het probeer om die vlamme te blus, maar moes uiteindelik tou opgooi. Ons het onder 'n boom gesit en iemand het gesê die hut brand. Toe het ek geskreeu en my pa het gekom en ons het soontoe gehardloop. Dit het gebrand en Daniel was daar binne. Ek het haar naam geskreeu en Daniel het my geantwoord, maar dit was reeds te laat om haar te red. Daniel se pa was by die werk toe die brand uitgebreek het. Ek het ongeveer 9:00 by die huis aangekom en mense was besig hier. Ek het hulle gevra wat hulle doen en hulle het van my gesê my kind het in hierdie sinkhuis verbrand. Die Soplaatjie munisipaliteit sê hulle is bekommerd oor die aantal sinkhuise wat onlangs in die slag gebly het. Since January to now, we've had about 16 shack fires, and 2 weeks ago, on one Sunday, we had about 3 shack fires. We're still in your summer season. Now you can imagine the impact thereof if we are unable to, go or embark on campaigns to raise awareness. What could then be the case in a winter season? It is honestly concerning. Inwoners van die Marikana informele nedersetting hier in Kimberley sê as hulle elektrisiteit gehad het, kon brande soos hierdie verhoed geword het. Keith Suyster, SAK Nuus, Kimberley.
In KwaZulu-Natal is 1 persoon dood en 3 ander beseer nadat hulle deur weerlig getref is tydens ewige donderstorms die naweek in Umzimkhulu. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing was in plek in dele van die provinsie. Rampbestuurspanne is na die gebiede wat geraak is ontplooi om die omvang van die skade te bepaal en noodleniging te bied. Tientalle gesinne is haweloos gelaat in die distrikte wat deurgeloop het. Ten minste 12 huise is in Umgungundlovu het ernstige skade opgedoen met 7 huise wat heeltemal vernietig is. In die Harigwala distrikte is ten minste 11 huise deurhaal beskadig. Intussen is owerhede in die Wes-Kaap op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ewige donderstorms in dele van die provinsie uitgereik is. Die Oeverstrandstreek het reeds oornag swaar reënval ervaar met 185 mm gemeet by Fisher Haven en Houston, Kleinmond 90 mm, Onrus 80 mm en Hermanus se middestad 60 mm. As gevolg van die versadigde grond kan verdere swaar reën die risiko van oorstromings en modderstortings verhoog. Volgens die Oeverstrand munisipaliteit het rampbestuurspanne tot in die vroeë oggendure gewerk en tydelike verligting gebied waar moontlik. Die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap sê daar is pogings aangewend om die naderende dag 0 af te weer. Die dorp se waterprobleme het 'n kritieke fase bereik. Die Akkerkloofdam se watervlak is op 23% en het net genoeg water vir die volgende sowat 3 weke. Die Knysna munisipaliteit sê die watervlakke bly onder druk. Hulle het egter maatreëls ingestel om die watertoevoer te verbeter en die dreigende droogte af te weer. Om te verseker dat daar genoeg drinkwater is hulle besig om boorgaatwater in die stelsel te pomp. Currently, since the last 2 days, Sedgefield is also affected, but it's the issue of the pump. There was a faulty pump which was replaced. So now we are pumping water again in Sedgefield. The other areas that is always affected is the Watri, your Damsabos Reservoir, which is also finding some challenges. Eienaars met boorgate en Gift of the Givers lewer water by die inwoners af. Millions of liters of water is getting transported from here to the purification plant in Knysna, where it then gets pumped into the system. The situation in Knysna is still very much unchanged as far as progress on alleviating or getting rid of day 0. Inwoners is gevra om hul deel te doen om water te bespaar. Well, we only do dishes once a day, which is in the evening, because I don't like facing dirty dishes in the morning. And I do my washing like once in 2 weeks. Nou na ons hoofstorie, die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het 'n beroep gedoen dat alle minerale as kritieke bronne geklassifiseer word vanweë hulle strategiese belang vir ekonomiese groei, industrialisasie en die internasionale voorsieningskettings. Regerings, internasionale beleggers, rolspelers in die mynbedryf en beleidsmakers is weer eens byeen vir vanjaar se Afrika Myn Indaba in Kaapstad, waar die sektor se toekoms op die vasteland bespreek word. Mantashe het 'n beroep op Afrika-lande gedoen om samewerking te verbeter en verantwoordelike eksplorasie en mynbou te bevorder om te verseker dat die vasteland beter waarde vir sy minerale bronne kry. Hy sê Afrika-lande behoort vennootskappe te vorm wat wederzijds voordelig is om produksie in die mynbousektor te verhoog en om waarde toe te voeg tot minerale voor dit uitgevoer word. Every mineral is critical. Every mineral is critical. So this thing of critical minerals is a nice to have, but a mineral is critical everywhere because everything you have here, you either grow it or you mine it. If you don't mine it, you grow it. Volgens Mantashe moet Afrika 'n verenigde en gekoördineerde benadering tot minerale ontwikkeling volg, aangesien die vasteland nie langer gefragmenteerde strategieë kan bekostig nie.
Intussen sê rolspelers in die mynbedryf dat hy sy pogings verskerp om die mynomgewing te stabiliseer en aantrekliker te maak vir beleggers. Suid-Afrika se Minerale Raad se senior uitvoerende beampte, Tebelo Shabana, sê mynbou is die hoeksteen van die land se ekonomie. Dit dra sowat 6% by tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk en verskaf meer as 500,000 werksgeleenthede landwyd. Challenges that we have relate to electricity. As you know, load shedding is done, but we still have electricity costs that are challenged. We're not getting the kind of exploration that we need also as an industry, and we've still got to sort out logistics. So those are some of the constraints, but we really do think on the regulatory side also we're turning that circle to try to make South Africa a lot more of an investable industry so that it can grow. Die Indaba duur tot donderdag. Kom ons kyk na die markte, soos met die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag. Een wildbewaringsfasiliteit op Oudtshoorn in die Klein Karoo is deur een van die wêreld se invloedrykste globale platforms erken. Kango Wildlife Ranch het 'n top internasionale bewaringsprys by die Wêreldekonomiese Forum in Davos ontvang vir baanbrekerswerk in die gebruik van kunsmatige intelligensie in omgewingsvolhoubaarheid. Kango Wildlife Ranch is reeds bekend as 'n toonaangewende bewarings- en ekotourisme fasiliteit en is nou bekroon met die nuwe innovasietoekenning vir die beste KI volhoubaarheidsprojek tydens Davos Innovasieweek in Switserland. Die projek behels dat KI met akkurate werklike bewaringsdata gevoer word sodat dit wild- en ekosisteme kan verstaan, ondersteun en beskerm eerder as om skade aan te rig. Since I joined last year, a big focus of ours has been how can we future-proof our facility and how can we future-proof conservation efforts. And one of the solutions that we've come up with is protecting against AI misalignment. And part of that is Project Zoa's solution that we're introducing. And for us on the facility, we've been very excited about it, and we think it's going to help us establish ourselves as a key authority in the new space of conservation. Terwyl die instansie 'n leidende rol in wêreldwye bewaringstegnologie inneem, bly die fokus steeds op die bewaring van bedreigde spesies, opvoeding en etiese ekotourisme. If you know the 7 steps of extinction, so it's first data deficiency, then it goes to extinct. So we're trying to move from extinct, which is red, then there's extinct in the wild, then there's endangered, there's threatened, there's vulnerable, this concern and all that. So we're trying to make sure that we raise awareness. So what we do at Kango, we house some species like your cave vultures, which are endangered. We've got your red ruffed lemurs, which are also endangered. And then we've got the tigers, we've got the lemurs. The cheetahs are vulnerable at the moment because I think there's a lot of cheetahs in captivity, but we've got less than 6,000 in the wild. Die fasiliteit is veral bekend vir sy jagluiperd-bewaringsprogram en die geboorte van 3 nuwe welpies beklemtoon dat praktiese bewaring steeds sentraal tot sy missie is. Okay, so these beautiful guys, we have 2 females and 1 male. The male is Amandla, the 2 females Aston and Africa. So these guys were born 18 November of last year. They do form part of the Cheetah Preservation Foundation, which focuses on the survival of cheetahs and then also endangered species, and as well as educating the public on the plight that these guys face on a daily basis out in the wild. Van globale innovasietoekennings tot plaaslike bewaringsimpak, herdefinieer Kango Wildlife Ranch hoe die toekoms van wildbewaring daarna kan uitsien. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. En ons sportnuus volg net hierna, bly gerus ingeskakel. En dis dan waar ons halt roep vanaand. Ons is môre aand weer terug, selfde tyd, selfde plek. Mooi aand verder, totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in noordoostelike dele van die land met verspreide buie wat voorkom in die sentrale dele van die land. Wyd verspreide buie kan ook voorkom in die Oos-Kaap asook in dele van die Wes-Kaap. 'n Fris wind kom ook voor langs die kus. As ons kyk na môre, 'n 60% kans van reën kan verwag word en dit strek van die Noord-Kaap, Noordwes oor die Vrystaat, Lesotho, asook die verre noordelike dele van die Oos-Kaap. So dan is ook oggendmiskolle wat in KwaZulu-Natal voorkom. Daar is 'n weerwak uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit gaan gepaard met sterk wind en swaar reën. Die weerwag geld ook vir môre en dit strek van die Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat en die grootste dele van die Oos-Kaap asook die westelike dele van KwaZulu-Natal. Toestand is ook gunstig vir die ontstaan van veelbrande en dit kom vir die noordwestelike dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Warme dag kan verwag word. Pretoria se minimum daar is 18 met 'n maks van 32. Johannesburg se maksimum is 29. In Limpopo 'n warme dag kom voor, dis ook bewolk. Messina te maks van 32. In Mpumalanga dit is 'n warme dag wat kan verwag word. Sekunda se minimum daar is 14 met 'n maks van 30. Skukuza se maksimum is 34 grade. In KwaZulu-Natal wyd verspreide buie kan voorkom, anders is dit warm. Durban se maksimum daar is 32 grade. In Oos-Kaap en nou die weerwag wat uitgereik is en dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Dit is warm in hierdie provinsie. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande met wyd verspreide buie wat voorkom in die oostelike dele van hierdie provinsie. Vredendal is dit warm met 'n maks van 31, asook in Glen Willem. In die Noord-Kaap 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 35 grade in Appington, Carnaval het 'n maks van 32, Sutherland se minimum is 13 met 'n maks van 26. In die Vrystaat wyd verspreide buie kan ook verwag word, so wees asseblief versigtig, dit is ook warm in hierdie provinsie. Botawil se maksimum daar is 33, Bloemfontein se minimum is 18 met 'n maks van 28. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande met enkele buie wat voorkom, anders is dit warm. Rustenburg se maksimum is 33, Swaziland se maksimum is 32. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.